albabu thani dambugal ɗimmangal ka kitabu thani ka deftere ɗimmere babul adan ko dambugal yewta e ngal en fi noddingol ngol ko sunna ka ko farilla ko baraji honɗum woni e mum ko hombo duwa noddinde ko honno duwa noddinirede. hadisa temedere e capanɗe jeeɗiɗi an abdillahi yettama abdullahi bun zayd bun abdi rabbihi radiyallahu ta'ala anhu wala o maki tafa bi wangike an jindika an wana tawi min naiman mino ɗani rajulun gorko aligoy mi hoyɗi gorko no jinda takko alligoy fa qala o wi'i kanko abdullahi taqulu wonde on gorko hino wi'ude allahu akbar allahu akbar ko raɓɓiɗe kon fa zakara al adana o janti noddinandu ndun o wowli noddinandu ndun o noddini noddinandu ndun bi tarbi'i takbir sabu waɗu agol allahu akbar ji ɗin e honno innete sabu jokkindirgol allahu akbar ji ɗin bi gayri tarji'in bi mana ko alda e jokkindirgol ko alda e rutinnagol wal iqama on darnandu ndun ɗon furada o waɗi ɗum ɗon bajjum illa kad qamati salat on ɗum ɗon o waɗi laabi ɗiɗi. ɗaala o wi kanko filliɗo hadisi on mi hoyɗiri ni bi mana gorko hino wango takko an hino noddinandu ndun himo waɗa allahu akbar ji ɗin ɗiɗi bi gayri tarji'in ko alda waɗugol tarji'i noon ko woni tarji'i ko kokoɓe noddinta ɓe no allahu akbar ɓe feññina ha ɓe gayna ɓe sondito ɓe no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hara ɗum ɗon ko sonditagol ɓe waɗa ashhadu an la ilaha illallah on o ashhadu anna muhammadan rasulullah on ɓe sondito ɓe yilto ɓe ara ɓe reperana ɓe fuɗɗito ɓe feññina noon ko ɗum ɗon wiyete tarji wo mi hoyɗi gorko hino waɗa noddinandu hino noddina takko an allahu akbar ji ɗin fo himo waɗa ɗi ɗiɗi bi mana allahu akbar ji ɗin ko ara nun ko ɗoni bi tarbi himo waɗa ɗi nayyi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ko ɗon bi tarbi bi mana waɗugol allahu akbar ji ɗin nayyi kono bi gayri tarji'in ko alda e ruturinnagol bi mana ko alda e sonditagol ashhadu an la ji ɗin ɗiɗi yilto feññinoyaɗi mi nani kadi himo waɗa noddinandu ndun ɗum kadi gotum allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah waɗa gotum sona kadi qamati salati on ɗum ɗon o waɗi laabi ɗiɗi kanko abdoullahi ibn zayd woni fillitanade en koyɗol ngol o hoyɗi o wi falamma asbahatu ɓami weeti ataytu rasulullahi mi ari ka nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam mi hoyɗiti nelaɗo koyɗol ngol ha mi gayni fa qala nelaɗo maake innaha la ru'ya haqqun wallahi ngol koyɗol ngol hoyɗuɗa ko koyɗol gongawol alhadis ha ka hadis on hatti ɗon akhrajahu ahmad wa abu daud wa sahahu tirmidhi wa ibn khusayma kisan nafoore hadis on ko andingol en wonde manna haray ko ɓuuri yaadude e sunna on noddinandum ko waɗugol allahu akbar ji ɗin nayyi ko alda e sonditagol ashhadu an la ilaha illallah on e ashhadu anna muhammadur rasulullahi on yilto feññinamo noon kadi ko alda e waɗugol ɗum ɗon darnandu ndu waɗandu fof gotum sona kadi qamati salati on ɗum ɗon waɗa laabi ɗiɗi ɗimmore nden nafoore ɗimmere nden e hadisi on e andingol en kadi wona koyɗol wo koyɗol hawkete koyɗi goo ko jeeyaɗi ko iwruɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala koyɗi goo ko iwruɗi ka iblis on na koyɗi ɗin fof minimisete wona koyɗi ɗin fof ƴettete ko andingol en ɗum wa zada ahmad imam ahmad ɓeydi fi akhiri ka sakkitorde mum qissata qawli bilal qissa konngol bilal ngol fi adanil fajiri ka noddinandu subaka wonde kanko o hoyɗi e nder koyɗol ngol gorko on koyɗol bimana noddinandu ko gorko o wonno jantade kon wonde himo ɓeydita ɗon as-salatu khayrun minan nawm ko julde nden ɓuri moƴƴude diɗana gongol kanko imam ahmadu kanko ka riwaya makko himo ɓeyditi ɗum ɗo ɗon wonde manna abdullah ibn zaydi ka fillitoto koyɗol ngol wo o wattuno ɗum amma noon riwaya ahmadu on e honno innete abou dawuda on ɗa yaltinande ahmadu nden e abou dawuda nden e tirmidhi e ibn khusayma kamɓe ɓe wattano wonde oya hoyɗitino as-salatu khayru minan nawm wala ibn khusayma eno ka ibn khusayma an anas ko ƴetta e anas qala o wi min as-sunna o hino jeeya e sunna ida qala al muaddinu si noddinowo on wi'i fil fajri ka julde subaka hayya ala al falaha
qala o watta ɗon kadi as-salatu khairu minan nawm ɗum no jeeya e sunna so wi hayya ala solati hayya ala al-falah yo wattu ɗon kadi as-salatu khairu minan nawmi laabi ɗiɗi si o adda allahu akbar ɗum ko jeeya ɗum e sunna. wan abi mahdurata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo allah mahu jannimo al adana noddinandu fa dakara kono kanko o jantino ko nelaɗo jannimo kon o jantino fi nder ton attarji waɗugol tarji bi mana sonditagol e ashhadu allaji ɗin ɗiɗi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi on sonditoɗi ha gayna yilto feññina kanko o jantino nder ton wonde manna nelaɗo jannirnomo noon noddinandu kono ko hadise ɓawoto tawɗo tarji on ala ko on ɗon ɓuuri jiccude akhrajahu muslim walakin siko woni dakara takbira o jantino allahu akbar ji ɗin fi awwalihi ka arande muɗum marratani laabi ɗiɗi fakat pet kanko wona rabi bimana wona waɗugol allahu akbar ji nayyi e nder ko sifi ko wonde nelaɗo jannimo noddinandu wonde allahu akbar ji ɗin ɗon ko laabi ɗiɗi o andi ɗon woni contraire e o hadise ɓawoɗa wa rawahu khamsatu kono joɓɓen kadi hino filli o hadise fa dakaruhu ɓe jantimo murabba an wonde oye kanko wiɗo on kanko abi mahadura wiɗon nelaɗo jannimo noddinandu wonde oye o inni wo noddinandu ndu wo nelaɗo ko jannimo allah akubarji ɗin ko naynayi sifa o hadise ɓawoto wa an anas ƴettama anas radiallahu taala an qala o maki amara bilal yamiri an yashfa al adana nde noddinandu ndum waɗete ɗiɗi wan yutara al iqama nde darnan ɗum waɗete gotum illa l iqama sowona gad gamati solat on yani illa qawli sowona konngol makko kanko darnowo on gad gamati solat ko ɗum ɗon tun watte laabi ɗiɗi sowona ɗum noddinan ɗum fof ko yownu konnguɗi ɗiɗi darnan ɗum fof ko yownu konngol gotol muttafanu alayh walam yadkur muslim jantaki al istithna ittintingol hay e hunde walinna sayi no kana sayi amara nabiya o annabajo allah sallah sallam yamiri bilal noddinirgol ni wa nabi juhayfa radiyallahu ta'ala anhu qala o maki ra'aytu mi bilal yu'addini himo noddina wa atatabba'u fahu tawi himo jokkina hunduko makko kon himo yiltindira legoy hunduko makko kon ha huna hellaga wa ha huna e hellaga ɓay noon on suta kilan ɗo koye audio wonde inchallahu aroyay no moyen on yaajirtano eno développement on yaajirtano eno balle ɗen heɓortano hara en waɗoya ɗum inchallahu en vidéo tata jama on yiyay o wi womi yii bilal hino noddina kanko abi juhayfa o wi wo o yiri yitere makko nden bilal no noddina himo yiltidira hunduko makko kon hellaka ñaamo awalego e hellaka nano wa isba'ahu kolli makko ɗin ɗiɗi ko fanda kolli ɗin ɗiɗi ko sapporɗi ɗin ɗiɗi fi udunayhi hino ka nder noppi makko rawa ahmadu at-tirmidhi wa sahahahu ko andingol en hino jeeya e sunna noddingol ngol si on tigi hino noddinde yiltidirgol daande nden wona turnugol ceeci ɗin ndey ma turnugol ɓanndu ndum fof yiilo hucca iwa e qibla on yiilo raka ñaamo yiilo raka nano wona ɗum woni sunna on ko hunduko kon tun yiltidirta bi mana ko daande nden tun on tigi yiltidirta tawa sappordu hondu jungo ñaamo ngon hara on tigi no ukke ka nder wuddere nowru ñaamuru sappordu jungo nano ngon hemo ukki ɗum ɗon kadi ka wuddere nowru nanuru oɗo Juhayfa o wi mi yi'i Bilal hino noddinirani haray ko ɗum ɗo woni ko selli kon wali ibn Majah no ka ibn Majah wa ja'ala wo himo waɗi isbu'ahi kolli makko ɗin ɗiɗi ɗon ɓe précisali ɓe kolli makko ɗin fi udunay kaner noppi makko no ko sapporɗi ɗin ɗiɗi toujours wali Abi Dawuda wo no ka Abi Dawuda wonde kanko Bilal wo e nder ko o noddinta kon lawa imo yiltidirde unugahu dande makko nden o wi ko dande nden to yiltidirte ga wona a wigol a ñentinayi o sunna yiila ceeci ɗin fof ma yiila ɓandu hara a ñentini sunnan ha a feƴƴintini o yilta dande makko nden ɗum kadi wona ilaka noddinan ɗum fuɗɗi ha ka hattigoy o lamma balaka hayya ala sala o so hewti ka hayya ala sala o yiltiray hunduko makko o kon dande makko nde yaminan wa shimalan ka sengo ñaamo e ka sengo nan hayya ala sala waɗira ka ñaamo hayya ala sala wattira ka nano hayya alal fala wattira ka ñaamo hayya alal fala wattira ka nano walam yastadir kono kanko tigi o yiltodirano o hucci en faami hadise on ka walam yastadir kanko tigi o turnano o hucci ko danden o yilti faamen ɗum onon noddinoɓe moƴƴa wasulu asli hadise on fi sahihayn wa nabi mahdurata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu wonde weline laaɗo sawtahu hito makko ngon kanko abi mahdura wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam weline laaɗo hito makko ngon kanko abi mahdura fa allamahu o jannimo al adana noddinadu rawa ibnu Khuzaimah ko andingol en jaka
ko towa hitojo wela dandejo ko ɗo ɓuri handude e jannede salliyagal halfine salliyagal. hollali noon min Abdoullahi Kala fi dande anden no metti mi duwaka noddinde masi mi noddini haray hana hawra no wona ɗum ma si hito an gon towa kono ɗaɓɓugol towa hitojo welɗo dande jogito on ɗon noddinowo ko ɗum ɓuri handande imamu on jaka par ce que oɗo inni wo nelaɗo ko hito an gon welimo direct o jannila noddinandu. wan Jabir ibn Samurata radiyallahu ta'ala qala wi sallaytu mi julima annabi wondude annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam al idain idije den ɗiɗi ghayra marratin wala marratayn wonande wotere wonande laabi ɗiɗi kono bi ghayri adhanin wala iqama ko alda e noddingol ko alda e darnugol rawa Muslim ko andingol e noddingol e darnugol ko sunna molanaɗo kono noon wona ka juldeje ɗen julde suuma e julde donkin ɗon noddintake darnetake wona hawe ko sifa ɗum fil muttafiqi alay hadis on ko fottanaɗo mum an ibnu Abbas ko ƴetta Abdullah ibn Abbas wa ghayri ko inaɗo wona bi Qatada radiyallahu ta'ala anhu ƴettama yo ɗo fil hadisi tawil ko ƴetta e nder hadisi juutuɗo fi nawmihim e nder ɗoygol maɓɓe kamɓe ne laaɗo ko ɓe ɗanino ani solati ga e julde subaka nde ga e julde nden tunde hatten ɗon ko hadise juutuɗo nodday kan yimiroji mi lanninana on hadise on ɗo ɓe mekkay tun ɓe fanɗina ɓe raɓɓinɗina ka buluku ɗo ka Riyadu ka Sahih Bukhari ka Sahih Muslim ɗon hare ɓe waɗi juuti hadisi on ko juutuɗo ɓe inni tun wo Abi Qatada sifanike en fi e nder hadise juutuɗo fi ɗoygol maɓɓe ngol ɓe ɗanino e ga julde nden ko julde honde wonno ko ɓe ɗani ha ɓe ronki julde e ko ɗoygol hongol ko honto ɗum waɗi ɗum ɗon ɓe précisali on nodday ka numéro téléphone ji wawi humpodirde ko hedditi kon kala ko tawi faminaki 67 60 53 09 68 60 53 09 wo summa addana bilalan ɓaɓe fini defti bilali noddini no wowi noddinirde noon fi kala la ɓe ɗanike ha waɓotu on feƴƴi fa salla nabiyya sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on julni ɓe kama kana yasna kulla yawmin wano ɓe wowiri warude kala ñalade rawahu Muslim ko andi ngol en fi waɓotu on dirti tawi woni juulirde nden layle nde juulaka fi waɓotu on dirti haray ella ala nde noddinten hay fi kala le fana on juulama ma alansara on juulanoma neeɓi hara ella ala nde noddinten juule si tawi no woni premier groupe juulino ma deuxiéme groupe juulino so kama woɓɓe go ari no faala jultude ɗimmo haray ɓen ɗon noddinta madama noddinanoma walaw no waɗani man Jabir ko ƴetta e Jabiri radiyallahu anhu anna nabiyya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifa ɓe ari Muzdalifa ɗum kaka hajjo fa salla biha al maghrib al isha ɓe juuli ɗon fotoro e gueƴe bi adanin e wahidin noddinandu wotoru way kamatayni e darnanduji ɗiɗi ko andingol en surtout wono hawtodirten julɗe ɗen futuro e gueƴe fendo ɗo ka juulirɗe ɗon andi ka ndungu ɗo Konakiri surtout yette baɓɓen kamɓe ila ndiyam waɗi po e leydi ha ka ndiyam helti o ndiyam ari ara ko hawtodirgol tun futuro e gueƴe ko andingol en sen hawtodira e waɓɓutuji ɗin haray noddinandu ndu noddinɗen ndun ka futuro ndun ɗo yoni si en darniɗo en juuli futuro en gayni gueƴe ɗen ko yen immo tun en darne haray en hana noddinde noddinandu wotru ndu yoni saabu objectif noddinandu ko fiyo en moɓondi o andi on yiya e juulirɗe goo ɓe noddina ha ɓe gayna ɓe darna ɓe juula futuro yiya sallijo on no daro kadi noddinira ɗon ɗo Allahu akbar Allahu akbar shara la ilaha illallah hara no joltina hito ngon yawna ɗon heña haray wona ɗum ɗo woni ko hani kon wala no waɗani mo an ibnu Umar ko ƴetta Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma jama annabiyya annabaji Allah hawtindiri bayna al maghribi wal isha kone futuro e gueƴe bi qamatin wahidatin wo wondude e darnandu wotuɗo darnandu ɗo ɓe darniri ndum futuro ko ndum ɓe juuliri gueƴe kono noon ko hadise ɗa ɓuuri sellude mo waɗi ɗen janggude on wa zada Abu Dawud watti ɗon woli kulli salatin woko kala julde dey bi mana darnandu ndun ko kala julde wona darnandu wotuɗo wa fi riwayatin lahu naari fillaymu walam yunadi wo noddinaka fi wahidatin minhuma e nder waɓutuji ɗin ɗiɗi kala wo hay goto noddinanaka ko darna tun kono ko noddingol noddinandu woturu ndun darnanduji ɗiɗi ɗin ko ɗum ɗon ko ɓuuri sellude kon wallahu a'la noon wa alam hadise temdre capanɗe jeetati wani ibn Umar ƴettama Abdullah ibn Umar wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum qala kamɓe ɗiɗo ɓe inne qala rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam make inna bilalan andeno bilal yu'addinu bilaylin o noddina e jemma fakulu ñaame washrabu yaron hatta yunadiya ha noddina ibnu ummi maktum Abdullah ibn ummi maktum wa kana on ɗo laatiki rajulan ama ko ɓurko bunɗo si la yunadi o noddinta hatta yuqalu lahu ha yimɓe ɓe wiyanamo asbahata koni a weetori noddinoygoy muttafaqun alayhi wa fi akhirihi no ka sakkitorde hadise idrajum suynugol ko andingol en
subaka on awaligoy ko hanaɗo noddinanede laabi ɗiɗi bilali burrabahi aɗo to noddina ha gayna on ɗon noddina law leer ko on ɗon noddinta kon haray koyo sulle on ɗon kaka fajiri araniri noddinta haray ɗon koye sulle ko andingol en noddinandu aranuru ndu ko findingol yimɓe ɓen fiyoɓe sullu noddinandu ɗimmuru ndu haray hande kadi mono tambi sayre nden ko yo liɓude o goso o salligo o yaraka julirde ko ɗum woni noddinandu ko abdoulah ibn ummi maktumi noddinta kon وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلال وندن بلال أذن قبل الفجر ونودنا أدي فجر فيرو دي سيرة فأمره النبي نلاد الله يمرمو أن يرجع عندي أروتو فينادي ونودنا دمو بماك هي على فام إن الأبد نام عندي جياد دانو إذا ونودن دوك أرى نور لو جياد فينا هاغينا يلتو دانتو روى أبو دادا ضعفه ولو إنمو عندي نقول إن توزر سبكاون كو لا بدي دوا نودنا نودنا أرى نو في horowo bimbi yo immo sullo noddina ɗimmo fi yo accuto anda leer joni o yaha juulugol masit haysi on tigi juulata e horata noddina aranur waalo duɗo e longal fi yo immo yaha looto yaha ka juulirde si woni accama ha ka darnugol noddinama ɗon andi ɓen ɗon fof perde subaka on won abi saydin el khuduri radiallahu taala an qala qala rasulullah sallama nelaɗo maki ida sami'tumun nida si on nani noddandu no noddine haray ko waɗɗi on faqulu ko yon wowlu misla ma yaqulu lmuaddinu sifa ko noddinowo on wowlata kon muttafaqun alayh walil bukhari no ka bukhari an muawiya ko ƴetta e muawiya radiallahu taala anhu mislahu sifamu wali muslim no ka muslim an umar radiallahu taala anhu fi fadli lqawli fi ɓural wi'ugol kama yaqulu lmuaddinu wano noddinowo on wowlirtano kalimatan konngol o yewti en ɓural ko woni e ñembintingol noddinawo on kala ko o wowli wowla ɗum siwal hayya ala tayn si wona hayya alaji ɗin ɗiɗi hayya ala salati on e hayya alal falahi on ko ɗon hayya ala tayn ɗon si noddinowo on hewti ɗon faya ɓuulu kanko ñembintinowo on kanko jentiɗon ko yo wi'u la hawla wala quwwata illa billah noddinowo si wi allahu akbar ko ya wi allahu akbar kala ko woli ko ya wol si wona so inni hayya ala sala hayya alal fala ɗon ko ya wi'u la hawla wala quwwata illa billah ko wana noon kadi so hewti ka assalatu hayrum min annawm ɗon kadi ɓe inni en e tafsir ji nokkugo ɗon kadi na yawi assalamatu hayrum min ko yawi'u sadaqta wa bari'ita ɗon kadi ko ɗum hanɗa jabade wan usman bun abil as radiallahu taala anu annahu no kanko qala maki ya rasulallah kayne laaɗo iji anni imama qawmi waɗan imamu ka yimɓe am ɓen noman imamu fa qala ne laaɗo maki ami jaaɓi anta imamu ko a imamu maɓɓe kono noon miɗo yetadema waɓtadi ñentin jokku mbi adu afihim ɓurɓe lu'ude maɓɓe mbi mana yaaru fedde lu'uɓe ɓen mbi mana yaaru lawol lu'uɓe ɓen mbi mana yaaru feere lu'uɓe ɓen si lu'uɓe ɓen inni wota juutin wota ndaaru selluɓe ɓen marɓe tamɓe hawjaɓen wota tewto ɓen ɗon tewto nayeɓe ɓen e nawnuɓe ɓen tewto ɓen ɗon hara juutinaali wota tewto selluɓe ɓen ko andi ngol emo woni imam na yo woni juutinowo julde imamuɓe goosi ƴettiɗon julde ko ɗon ɓe dortata ɗerol layle ma page layle ɗum wona sunna si hiɗa hunji hiɗa faala rewtade ɗi hunjiɗa ɗin ɗinka ka suudu ka julɗe ma jemmaje ko ɗon rewtotoɗa sa junna yimɓe ɓen ko aya goto ma aya ɗiɗi en hewto e wuri ka sifatu salat en hewto e sifa mum on ton en ala addude ɗum ɗo nelaɗo wattani moɗon watta hidmu addinan jogito noon sallijo la yahudu mo jogitota ko ala adani e dow ko noddinta kon ajiran joddi akhri al khamsatu wa sana tirmidhi wa sahahul hakim ko andingol en sa woni imam ko forcé be ɗaɓɓa salli o yinde nelaɗo nomunomo imam nde o landino e nelaɗo nomumo imam nelaɗo nomimo imam directement ɓe wattanimo ɗon honɗum he awa noon ko ya yaaru feere lowɓe ɓengoy ko andingol en ɗum ko jeeya ɗum e rôle imam e kadi ɗaɓɓu sallijo mo wi'ata kadi be o yoɓe ko andingol en kala sallijo hottiɗo o wi ko be o yoɓe haray sallataka ƴetten on ɗon salliyagal ko en ƴettu goɗɗo salli noon no hana yoɓede ko wano imamu hana yoɓirede kono noon nayo o wi'u min simi noddina nayi on ko be yoɓol lantel haray on ɗon hana ƴettede koye goɗɗo ƴetta wan malik ibn al-huwairis radiallahu taala an qala lana annabiya sallah sallam annabaji allah makan min ida hadarati solatu si julde nden tawama e mana si waɓutu on heewi fali addin lakum ahadukum yo goɗɗo e mon noddina wata ɗiɗo noddin wata tato noddin ko goto petti yo noddi kono noon ko be goto noddina si goto noddini haray hande kadi iwi e hedditiɓe alhadis haka hadis on hattiɗon akhrajahu saba wan jabir radiallahu taala anu anna rasulallah sallah sallam qala o makani li bilalin wonde ida addanta so tawi woni a noddinay fatarassal ko ya pooɗu yaylina hakkude mum wa ida aqamta sa darnay fahadur ko ya yawnu
darnowo koyo yawno allahu akbar ashhadu an la ilaha illa darnugo ngoyna allahu akbar darnirtake noon ɗum ɗon ko noddingol ngol wajal waɗa bayna adanika hakkunde noddinandu ma ndun kadi wa iqamatika e darnandu ma ndun qadra ma yafrahul akilu min akli distance embere ko gaynata ñamude fuɗɗinoɗo ñamugol mi mana ko andingol en nelaɗo waɗana en woni aligoye leer noddinteɗo o wona accugol ko 30 juuleten mi mana acca ha 25 noddina ma ko 00 juuleten acca ha moyen 5 ma moyen 3 noddina noddingol ngol ko ya accu misal si ko 30 juuleten wona woniri ni fana on ko 13h30 wonɗen julde ko capital men Conakry ɗo misal sallijo minimum ko yaawi noddinde o ko yo noddir 13h20 ko ɓuri labede ko yo noddir 13h15 e nder 15 minutes fuɗɗiɗo ñamude waway lannintinde heña sotto salligo yaha ko ɗum woni ko nelaɗo signal e alhadis haka hadis on hattiɗo rawa Tirmidhi wa da'afahu wala huno wodani mo an Abi Hurairata ko ƴetta Aba Hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki la yu'addinu duwaka noddinde wata noddinde illa mutawaddin sona salligiɗo wa da'afahu lo mo aydan kadi hollali mo salligaki si darike noddini o heɓa bakkatu kono nde tawno noddingol koye julde nde jeeya noddingol ko dewal sallijo on ɗum ko teddungal salli ɓen haray ko salligagol ha moƴƴina salligi on daro noddina aray ko ɗum ɗo woni ko ɓuri labede ko ɗon baraji ɗin ɗuɗata ko ɗum woni ko hani kon kadi ko ɗum woni ko ɗaɓɓa kon walahu an Ziyad ibn al-Haris radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu wa man addana kala noddinɗo fa yuqimu ko on darnata kala sallijo noddin ɗon aray kon hani darde kono noon en yoya joni dey contraire oɗo hadise yeeso o da'afa waydan hadise on wo ko lowɗo na yo joguito ɗo taho moƴƴa ha hewten yeesojo on wali Abi Dawuda ino ko Abi Dawuda fi hadis Abdullah ibn Zayd ko ƴetta Abdullah ibn Abi Zayd annahu wonde no nelaɗo gala ɓe maki annahu no kanko Abi Dawud kanko Abdullah ibn Zayd qala wi ana min ra'aytuhu mi yi'imo yani hombo al adanu noddinowo min mi yi'i noddinowo on wana tawi min kuntu mi laatike uriduhu miɗo faala honno inne de noddinde qala o wi faqim anta wana tawi min kuntum laatike uriduhu miɗo faala darnude wo mi yi'i noddinowo on hino noddina ha gayna tawi noon min miɗo faala darnude qala o wi faqim anta an darnu ko an darnata wa fihi da'afun hayda hadise temeɗɗe ɗiɗaɓo hadise mi atayin wa nabi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu nelaɗo maki al muaddinu noddinowo on amlaku bil adane ko kanko jeeyi noddinandu wal imamu on amliku bil iqama kanko jeeyi darnugol ngol ra ibnu adi wa da'afahu walil bayhaqi nahawa sifa o hadis an ali ko ƴetta ali radiyallahu ta'ala anhu min qawli immorde konngol makko wo ko nelaɗo makani en ɗo a waligoy salli andi leer duwaɗo noddinede ko ɗum waɗi salli ko anduɗo leer duwa waɗede salli towuɗo hito duwa waɗede salli anduɗo kadi sansugol waɓuto on par ce que wa fiiɗe julde fendo ɗo 13h30 alansara 16h20 13h30 fana 16h30 alansara 19h20 futuro 20h20 gueƴe no varia kenen go futuro no arta 19h0 kenen go no arta moyen 5 moyen 10 ha moyen 15 no ara hiɗen anda donc noddino on koye tawaray mo andi sottugol saayi on ko noddinowo on ko salli jeeyi noddingol leer kaw tawi ko ɗo hana noddinede o kanko salli diisotako maɓɓe si noddina diisotako imamu si noddina ko kanko jeeyi darnugol ngol noon kadi salli hawtatako darna ko imamu jeeyi min son wi min imamu ratib on min imamu on son wi ila yomi feƴƴi min imamu on simi feƴƴi mi julnugol simi feƴƴi julnugol ko leer nde mi inni salli yo noddi e darnuwo ko on leer ɗon o darnata ko wana noon kadi si innama ko imamu on jeeyi ɓe mana so tawi woni imamu ratibi on min komi woni imamu ratibi ɗo kono mi feƴƴini goɗɗo haray kon imamu feƴƴuɗo ɗon ko on fanda imamu o haray min fi komi woni imamu ratibi on ka jullirde amen mi yamirta yo darne ko kanko momi feƴƴini on ko kanko yamirta salli yo darne salli si woni ha dargal darki so wi'a katta yo o darnu wona yo o darnu ko yo dar o jento si salli wi'i bisimilla ma awa darnane ma al iqama ɗo andi imamu ɓen no adda sifa ɗin konguɗi fof ko andintamo ko yo darnu haray o darnano rawahu abu ibnu adi wan anas yettama anas bun malik radiyallahu ta'ala anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki
la yuraddu du'a o du'a rutetake baynal adani hakkude noddinandu wal iqamati e darnandu ko andingol en haray ibnu adama hino hani wadde du'a hakkude noddinandu e darnandu nelaɗo maki wo kala waɗɗo du'a ɗon du'a rutetake kono sarti ɗey koye taw hara anniye ma on no laaɓi ko toriɗa kon ko hana torede ko ɓurniɗa kon no laaɓi a shirkata e ko nanditata e ɗin ɗon piiji rawahu nasa'i wa sahu ibnu khuzaima wan jabir ƴettama e jabir radiallahu taala anu anna rasulallah sallah sallam qala ɓe maake man qala kala wi'uɗo hina yasma'u nida tuma nde o nani noddinowo no noddina o ñembintini salli ha salli gayni o wi allahumma rabba hadihi da'wati tammati allah jeyɗo ndu noddandu timmundu wa solatil qa'imati e nde julde darnande aati okku muhammadan muhammadu nelaɗo amen on alwasilata jokkorgal wal fadilata e ɓurol wa basu immino yaamo maqaman e darorde mahamudan yettininde nden ko wiyete darorde yettininde nden kaka nelaɗo daroyto ɗon tefanoya tagore nden pilasino ka dargal kala dariɗo ɗon kon ɗon tefanoyta tagore nden fof kon ɗon heɓata ɗen dole on priorité ko ɗon wiyete maqaman mahamudan alladi nden fodore wa attahu alladi on place wa attahu mo fuɗuɗamo ka qur'an nelaɗo make kala jentiɗo sallijo on ha gayni janggi o du'a ɗo allahumma rabba hadi da'ati tammati wa salati al-qa'imati ati muhammadan al-wasilata al-fadilata wa basu maqaman mahmudan alladhi wa attahu nelaɗo make kala wulɗo ɗum ɗo hallata law waray daganike mo few asire man shafa'ati tefore anda yawmal qiyamati ñaddangal haray o asiri mi tefanami akhriyul arba sarti hara o ma yalihi mo shirki o tubali hara o ma yalihi mo wondi akbaril kabairi on o tubali ɗin sartiji ɗum faalay nayo goɗɗo aynututun ɗum ɗo o jento noddinowo ha noddina o woola ɗum ɗo o yara beere o wara hoore o waɗa zina o waɗa shirku o inna min miɗo jogui asiri ene laaɗo hino maaki ɗum ɗa hadise min mi yi ɗum ɗon ka buluhu mi nani kaari hino janga on hadise mi nani abdoullahi kala hino janga on hadise ma mi nani oustas kaari hino janga on hadise haray ɗon o jeeyotake e fodore nde nelaaɗo allah sallah sallama woni ko fodi nden tawa kadi wona noddinandu woturu o awliti o woli ɗum ɗo bi mana koye taw kanko kala noddinanduji ɗin haray o